clear tu te chibai le vekule Mizoram a hian Hmunphiah a thadu maya ram hnoya le dai vela te kongpui kama te po tuma chin le phun bo ni melaven Hmunphiah hung lian tak tak mo to rom thin Mizoten Hmunphiah hi chini lar tak tak kan nei chu phia pui le phia thir ani ome kan pi le pu te kha lo neya e zong ania wangin an hun lai khan lo an wa na Hmunphiah hung atam viau chuan wa adi har pha thina an ning thei le thin lo thlo huna po Hmunphiah hi achor chaka bu le thlai adiep ana hle lo atinim chak sia chu wangin Hmunphiah hi lo ti har tu ti rem har le ti thi har siani nima sela tun la ya chuan Hmunphiah chu sum chang thei alo ni tareng maya pi le pu te ngai to phak ba ka ni ome mizo te hian Hmunphiah in sum tam tak kan la lut to ti te hi han ria se oi har an tingot ta ve ang tuna chuan Hmunphiah mun te siamin Hmunphiah kan ching ta sup sup mai chuan nia Hmunphiah a that theinan ma kan la ta sup sup maya thil in thak thleng mak pol tak chu ani nge yang man la ya lo ti har tu ni thin kha tun la ya sum chang thei hlo ani tareng mai sia thang thar te hi kan wan nei tak em hetia Hmunphiah sum chang thei hlo alo chan ta ka chuan mi tam takin sum lak lo nan Hmunphiah kan ching ta a kan la ching zel don ni poina lang kan ramin sum le pai mo na thata ka Hmunphiah kan man ta ka chuan a chin da na te a seng khom le a ke da na te kan film khora kan uluk angai hlein ka ria khovel mun sang sang mi ten an le du tora kan ram Hmunphiah kan song bol po ngai mizo te hi thil uluk pe lo tak nam kan nia kan thil nei hlu tak te po hi uluk taka kan song bol pe lo wanga a hlut turanga hlu lo le man zo ka kan sal thei lo om fo chuti lain sum mo na tura chuan diklel deuh po a ti hre lo kan om le thin se en tirnan kan thil sal tur a buri na na thil dang da tel le akara a thalo da telang chi te hi thil poi takani nam dang te chuan nam ri nom lova min ngai pha kan Christian na nen po ain me lo hle chu wangin Hmunphiah po hi kan ram le nam timing thatu alo ni a tun nu zela kan ramin sum le pai lak lu na nar alo ni zel theinan uluk takin i song bol te ango kan riat thewangin kan ram hian ruwa tui kan dong thale a thlai chitin reng chin theina ram ti in kan chuang hle nima sela kan rama thlai thar atanga sum lak lu na kan nei lo emema mi thanem ngai ten chom hlom ram kan ni an ti fo reng ani he tuna hian sum chang thei Hmunphiah kan hre fu ta a sarkar la in thei top cho in kan Hmunphiah thar chu kan sal thei nan tran ala a chu wangin ke ni Hmunphiah ching tu te po hian mi te lei du ngei tur le a lei tu te po in an zong chang nge na turin tran ila sau sawango khovel ram sang sang te hian an rama thlai enge motak hi din chua puina an nei thin a thenin bekang an din chua puya a thenin alu a thenin vaimim le thil chi sang sang soi vek se na ni lo tuna kan rama thadu em a shana chin lo po kan ram leilunga omsa Hmunphiah pi le pu te chuan lo ti har tu tia an lo sei kha pathianin kan ram tan sum mo na thatang ni tora alo ruat ani nge yang ke ni tan sum chang thei hlo alo nreng sia alo mom tak mewani chu wangin thei top cho in i buai pui te ango khovel riata kan din chuan man ruwa ani mai thei sia lengpui airport le Mizoram mi pui lengpui airport Mizoram in airport man tla kan nei chun he pol dang hne na ral tun la hian kan soina sa hle sarkar le airport lama mi thiam bik te mai ba ka mi pui ten ngai dan kan soina sa a kan ngai dan a in person hle ti te po hai rual ani lo ngun thlok taka ril ru kan se na ngai renga abul tho matanga zirchian alo ngai ta ni tuna Mizoram sarkar ma sa ten lengpui airport kan en kol zo lo dan le aviation safety le quality standard kan phak lo thel to thu an soi kan ria airport kan re thei pui dan le sarkar sum ringot chuan a en kol zo lo thu po zep thu a cheng lo Mizo mi pui ten airport ma son zel kan du lai le international airport nei thlenga kan lo suang to lai hian du thu sam thil mai le engtik khotika kan nei thei lo thil ani mai em ti te po kan in zo ngai ta thil kal phung le ni na dik tak atanga thlerin
beng sika ngai tua chungin hetiang hian in zot don te ang lengpui airport din hmun dik tak enge kan airport nei chun le kan tangkai pui hi adin hmun a thalo hle ti hi kan hriat photanga ya chabua asama kan post lain IAF ASU-30 MKI fighter jet operation atan inspection jerjana nei turin lengpui airport a tir kania ASU-30 pilot pakhat nen kan ni runway le landing strip kan han phang cho rin phak bakin halo thalawa IAF en call runway dang ka mu ve thin ten en chuan a in thlau hle tiangang taka runway khi le khokna sa thila hian keini tan a him lo ti in report po kan thelun nge ton hnuwa Mizoram PWD in thom thama se adin hmun ala thalo hle a major repair resurfacing amamo hle chu tiang chu kan din hmun ani DGCA Director General of Civil Aviation atanga airport Hmunphiah approval kan nei te po hi hli mai thei din hmuna kan ding reng ani malak thei dana omem ome thopui tha ne ni runway chom dol na le ti masona turte airport terminal le parking area te ti changtlung zel turin sum tam tham tak angaya chu tiang sum chu sarkarin anei lo zia kan shebok sumamin kan airport hian hlong na nein in chom theise chu sarkar masa in airport ti changtlun atumna te po a hlotling tur kha an renga ma se tun thlengin chu tiang kan be se yang mason na chu motor ala om lo runway le thil dang te po atlaran zong ni lovin mason na zonga kal om tak kan ni thil chiang ta chu thopui kan nei nge yanga ya kan nei thua yangai bokang thopui kan nei don chuan mani tang ma chia kan hai theilowa kan thopui tur te point ham than na engemo an lo tel ve po ani the amai ro chu kan lo din channa tur dia airport din hmun der thong to taka changa min khai chuak thei tu tur ani chuan sarkar point huai sen taka ma alak chun zum zelangai thopui tur kan thlan uluk ero angai dona tuna thopui atana du thlan tur kan nei de chu Indian Air Force IAF le Airport Authority of India te anni IAF nge AAI media sang Mizoram sarkarin ma an lo lak to na le thu an lo nei pui to te kan hre thawang AAI ne na sarkar indor na thu del kil kan pom thei lo aw ma wanga kan har sanate IAF me puin kan lo welcome lo dan te po kha kan hre ome do kan thlan ero angai ngei si sarkar du thlan na lama hian mi puin bengpo kan chi thale a chuti rual chuan airport and call hi thil na mai adelawa specialist na thiam big le zerna nei big te thuko chang kan ngai chan thiam atulang namrel ru emotion le feeling chok thowa kan rel ru anilo zonga kai roi thei thil te chu kan hnol thiam ngai dona politics in beina ta na mana airport ta na nem nan na ni si lo te hi chu ngai ven lo ngam te po atul bokang lengpui airport thom that atul zia chu kan hrefia to ome thopui ta na AAI aya IAF kan du na claim te han seila IAF organization hian sumlama a hlok na turen ngai lova ramven himna ta na malaka tangkai taka aman ruale ram nei te man atumani ber aral thuam nei te le athok tu te an chak zong na tur le India ramven himna ta na tangkai zong na tur ani don phot chuan IAF tan sum sen hi har satna anilo kan runway te airfield chevel aviation safety le quality standard avon rengte khol om ang ti changtlunga aya tha wa mason ngai lai ti mason chu ati mang moni chu keinin kan lo nem nan pui dona azar kan lo zo dona ni ton naya modernization of airfield infrastructure MAFI project noya IAF yan airfield tam tak asiam tha a instrument landing system ILS ti changtlungin zana thlona tum the turan siama airfield lightning te ati changtlungani zana thlona tumna na khol poimo lightning le pilot puitu hi precision approach speed indicator antia PAPI te ILS cat 2 le radio navigation e changtlung jok te hi airport mason na in aken tel tlatani international airport kan mitla airport call chi sang kan soi tak te tel lo khi chuan kan airport hi international airport ani theilo phot
pavement classification number PCN kan tia chu runway in thlawna rit adol zo tok te na nia lengpui airport PCN ti san hi thil tul top kan ti thei si lo ani chu tiang thil tam tak chu sarkar sum sen ngai lovin ata tola la om tur ania ka thlelom zok takani AI hi chu a hlok ngai pota a hlok don lo chuan an upgrade vakin arinom lo international airport te thlona lian zok le nuam zok te thok tu tha zok le hmunma nuam zok mi puin mit thla ma ila AI in amit thla ve lo chuan engtika ma min hlui don lo kan ma mo to ga phusuk mai kha AI tan chuan atok via wang AI hnuaya hian kan airport din hmun zel tur hi athim viau zokin alang tlat IAF thlona de kan airport a anron in buna airbase alo ni chuan thlona thlok chuak le lut alo tam to anga chuan airport ti zaute khol thar le tun lai zok bun te en kol that te atul le zwal don ti na nia chuan airport ma sona tam tak akeng tel don ti na ni bok civil aviation point chu kan clear kan du le kan boi pui ber chuani AI hnuaya omta sila tuna civil thlona thlok thin te ba khi an ni don lova civil passenger thlona an pun hluaina chan tur awmin alang lo chu tiani si chuan thlona thlok thei to ka kan airfield le a che vel thuam khu AI tan atok via wang ama mo bak sum aron sen arinom lo IAF fian a thlona base te le awom to na hmun te en kol lovin midang kuta alan chon ngai kan shelo aleilung om dan te India ram security in rail bol na atana antangkai dan turang zelin a chei bol jok thin thlona po engang chi nge fighter nge helicopter ral thom man rodang abuna ngem engma kan shelo ma se thil chiang takero chu kan hrial lo pol dang hne na nakin huna po a hlan don lo ti hiani AI ero chuan adu chuan midang hne na a hlan chong thei a hlok na zok tur ani chuan sarkar ron lovin adu chuan company lian dang hne na a hral dai thei IAF kuda bok po a pe thei bokang chu din huna kan airport nei chun din tir hi thil uyom tak ani don thil tam tak hi soi tur oma mi pui van tlangin kan hrial lo thil te po niang aviation industry a hian safety him na hi apoi mo bera safety chuan thlona him lam mai pia lama pilot te thiam zong le qualification te thok tu dang te qualify dan te an man dan tur le lama airport thal le thal lo thlengin a huam veka chung te chu moi le nuam lam a yin kan ngai to ma sakanga ya kan airport amo yem ti lam a yin a him to kem ti in zon ma saila me ni le sang ni le som pakhat khan lengpui airport ta Cessna Caravan 208B thlona te chi chasualin runway ya atlan liama accident investigation in amu chua poimo takle khathil thlen chan nia asoi chu Cessna thlona khal tu pilot kha lengpui airfield a tum tur khan an qualify lo ti ania sumtlem jok senga company lian te hi sumtlem jok senga thil ti tumna le hlong na lo ta wangin company lian te hi an lo che sual fo to reng ani kan pilot kha engwanga lengpui airport a thlo tir nge an ni ti te chu kan chan thei ni lo ma se civil aviation hi sum don lian tak ang ani bera chu wang chuan ngun taka kan tho pui tur te po kan ngai venangai airport file moi pialama achung le khol te operating area te po athadangai achung lam athal lo chuan car moi le nal tak a engine lam fel si lo ne yang kan ni ang man na aum lo airport security le safety chung changa IAF ngai dan om ang te soi hriat tur oma IAF safety first mission always ti chu chang choya kal an nia mani himna mishing himna angai poi mo bera chu mai pialama chuan ral thuam le man ruwa en kol dana akhir ahim theyang ber le ani dan turang thlapin thil ati thin Mizoram aviation wing lamin anlo tarlan to angin kan runway PCN doltok aya riat civil thlona tuna khwan thonan kan mang thina thlona ri zong ti zan nan le kan runway PCN dol zo to ka thlona ri zong siam rem nan passenger seat engemaw zat da all ani thu te kan hria ma se he tiang tak hian kan civil thlona thlok mek te khu an thlok rengem
thlona ri zong ti zan nan passenger seat an da ol ngai reng em ti te fin fia ngai takani runway dang ang boka passenger seat full veka an trum dan thin anga rita ron trum an om ani ngai chuan chu safety palzu na pai takani engpo ni se airport chungchanga hi chuan mimalin emo sarkarang po ni se ICAO te DGCA te AI te nen in thlunzomna tel lova kal thei ani lova airline te tel lovin airport nein omzia ani lo bok midang kan chanrual pui thiam hi ma kan son na ta na rabi poi mo ni tuna bo hian DGCA phalna approval la in operation lama AI nen tang kopin kan airport kho akal ve mek ania sarkar guta la om ania wangin a thalle thalawate ma ason le son lawate sarkarin mo ala profile veka khunga ya runway alo chiata aviation standard kan phak lo hun te a thlenga ni chuan airline te chu anron trum harem to lawanga atuar tu tur zoram mi pui kan ni chu wangin omze om lova politics zonga in hialna le in bechiam asot don lova nam feeling anga shal kaphal lo ti tlat poin kongro asu chuang lawang tunlai mason nai na kentel kan mamole tangkai pui kan airport khu ngai ven na dika kan ngai ven angai mar sang kha zakwa le somruk paruka IF in aizola bom hanron thlak chang choya rurudam lo kan tam mai thei thil hi kan thlir zaw chuan IF kha pol mai anga mo phurutu ani na kha om lem lova thupek an zom mai ni Prime Minister Sri Narendra Modi an parliamenta tun naya voi khat asoi zwa tumpo khan Congress party lam hoin an soya IAF mo apurtir lova alam rilo bok bom thak tura thu nei tu le thutlung na siam tu khati laya Prime Minister Indira Gandhi kha asoi chanani ramboi laya operation jorekho kanti sangkha zakwa le somruk parukuma Mizoram in independence aswal lai le MNF lo pian dan te kan thlir le tangaya in huat na omreng don se zorama hian Congress khan sarkar na an siam arinom lova Congress CM po kan nei thei kher lowang chu tiang chia chuan mana MNF kha tu na po ala omrega ma se hunakala thil po adang lam ve ze langin sarkar lai puin MNF a chun jom reng lo Assam Rifle le India sipai te kut kha kan pi pu te khan an torna sama jok o mania IAF bom thak truma thita te aya torna na sa le sipai te atang khan an torani ma se tu na chuan kan cheng hova sarkar nen an thokova minti boy heglova kan horeng heglo kan sum don na te kan zon na te le thil danga khang hun lai thil kha chang choi donila ke mani le ke mani kanin ti boy tam mai aniang Mizoram in mason na ra bithar zoi zoya azo mu tur aom hi alo mama chuti rual chuan mi pui kan tran rual apoi mo kan tran phung adika ngai bok lengpui airport hi tu nang renga theile theilowa akal rengai chuan ti mason na kong ang kan zo thuai mai afin thla kang kan mit thla thin terminal changtlung le changkang jok international airport le parallel runway thinga kan nei theinan kong kan dapa en kol dana po kan in thak ve ngai angai reng chuan ma kan son don lo ti hi chiang sa ni Mizoram in thlai le kan thil thar chua dang thon tur te kan nei ve zel te ani phei chuan cargo phur thlona ron tum thei hun te hi nga lhelom takania chumia tan chuan sarkar po adin nge angaya digzok le thazoka ahria chu huaisen takin ati tlangam turania chu kan be sei bokani